Di napalabas, namurmurayan ni Risa iti panangipadamag ni Dominic anabagsol kano ni Ardon. Nagdardaras daan na pan iti ospital. Kabayatan na, naragsakan ni Ethel iti panagisarita manan ni Adelmo at tulungan da ito iti panagtuloy na nga agadal. Timulong kinina na Sedes karang iti trabaho iti balay. Kaya't na pa iti tumulong iti opisina ni Adelmo no adda oras na. Iti na minsan nagsinlungbat darisa kang Dominic kaya't dandanina nadangran ti asawa na. Iti ingato da ito iti boses na. Napaneknekan niya Adelmo ti kinagaget ken kinasirib ti balasang iti na minsan at timulong da ito'y nagtrabaho iti negosyo na. Nakuna na iti nakam na, as sinayang dagiti dadakkel na ti balasang. Aging gaan ay danon ka ni Dominic, asumsumregan ni Ethel iti pagadalan. Ita papagayam, denggan yung tituloy ti makalawas apakasaritaan arapauluan. Karbengak ti agragsak. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayay. Itay pa nga guru-uraya kini Sir Adelmo dito'y waiting shed iti Ruwar ti Universidad. Inawagan na kita itaw asan na kano. Ta itugot na kiti pakimitingan na. Ngam ni agsip ngaten. Awan pa'y lang. Ay, ang mga masan ama tuloy nga itugot na ka. Ipapa. Iso tayo jay. Ala, kasanan da ito eh. Nakita na ko na. Pinagunin na papang pumalasiwan iti kalsada. Ethel, alis pram tilumugan. Nagkatutilugan na sa Barcelona. Babit lang! Imbaglakit din na pinatrayad agos ni Sir Adelmo tilugan na. Kan traffic iti bangir a kalsada. Pasensya ka no nabayag ka anaguray. Awang kaya. Sana matuloy ti meeting nga pangisuruta kumaking ka. Ito bigat ka nun. Apa ya bumbumsag ka? Sir, nakita nak ni Papang. Anya? Saan niyo siguro anangag iti pinukawanak? Naimbag ata pag isuad imtang kayo kan traffic ti kalsada itay bumanlasiw kuma. Saan mo ka di kaya ta makita dagiti dadakkel mo? Sapsapulin da kalakit eh. Mailiw daking ka. Mabuti nga kung alsubliji palay sir. Ang mga ano niya ti aramidan ni mamang kanya. Sa anak lakit di nagbidot. Ni itil di nakitat. Saan na nga taanang tipanang pukkaw ko kinkwana? Wino di intaltalak. Sino nga taday dyan nakiluganan na? Saan ko maatrapi kitay? Nakamakam ko kumaida. Partakak pa'y tiagpataray. Uray ta saan na traffic. Nasken ama panagnakak. Iso at talaga ni Itil Dayay. Lola Sedes, agyaman ak naunay. Nagadun tinainom mo adanom Ethel. Ngam bumbumsag ka pailaan. Kasta unay pa yan alingat mo. Nay, iti saang mo ti balay tinagsardeng ang tilugan.
Apo, umayak man. Ni Papang, natuntun na tan ni Papang, sir. Saan natagam ngayon ng gaan asinurot? Kasano nga rin ito eh. Sangom ni Papang mo tap no makapagsalita kayo. Saan? Pangaasiyo. Saan na ko mga itong ni Papang? Sang. Nanang, mapanggat ti kwarto. Siyak ti makisarita iti ama ni Itel. Nisong agpaiso data. Naimbaga rabim kapsat. Kanya ti maipay ko ka na kayo. Siyak ni Dominic, anak ko ni Itel. Oh? Sino nga Itel ti ibagbagam? Saan kan ngaging ko kanapay? Di mo ilumang ti anak ko. Malasin ko ti kotsem, alimuganan na. Amang ano kapadpadalang tilugan ko tinakita. Sangsangpot ko lang. Nagapuag iti hotel ang nakimitingan kadag iti pada ka negosyante. Agalwad ka no agululbud ka. At dalang dakas nga inaramid mo iti anak ko, makitam! Amang ano nagbidot ka lang, Dominic. Saan amay may sa tilabang akabalyo? Sigurado ka ani Ethel tinakitam? Wan, ni Itil dayay. Pinukawak. No iso talaga ti anak mo. Apay saan na ka ngayon taltalag? Amang ano sa anak anangag. Agsubli aki jay. Mapanak nakaklaang ilamlamang na ti anak ta. Kunam adisente tila nga, jay nakiluganan ti anak ta. Nubak nang anigosyante, ibabain na nga ta ti bagina. Napintas ni Itel. Amang ano ginundawayan na. Maala, ni Ethel no ni Ethel. Mabalin ang nagpanunot, kat nakiasawan iti dayja alalaki. Pimanawan, iso abaybay amon. Lola Sedes, Nangag ko ti panagsasaibag mo, Ethel. Kanadlaw ko anakasilaw pa iti kwarto. Iso nagtuktuka. mabutbutagak, Lola. Amangan nagsubli ni Papanginton bigat kat makita na. Nung amin tamakisarita ka kenkwana. Saan da ka asapulen, no saan da ka apatpatgen. Agpadpada da Papangkan mamang atsak narik na ti panang ipagtagda kanyak. Mabutungak no niya ti aramitan ni mamang kanyak. Katsak kaya ta may ramraman kayo. Huwag nga agpaiso nanang. Nagkuran ako ni Dominic. Kapoy di pa nagulbot ko. Pumalawak langan di ti palayo. Saan apok? Napatagkamutan ka na kami. Sanda ka palubusan na pumanaw. Ngam na makita nak ni Papang. Ang mga no niya ti aramitan na agsubli lakit ti dayjay. Amukon. Densal dati kayim ko abong galo. Plano ka paabangan. Nasaysayat no iya kalangag ned. Ngam kabaalam ka diti agmay-may sa? Kabaalakmat nga ta, Lola. Sapay la ko matasanda ka matuntun ni Papang. Girl, I need you. I need your love. Duwala di kwarto da iti abalay. Ada kusina kan salas na. Dayta lang ta kurang kadag iti alikaman. Saan abalin, sir? Adalaki ti paglutuak. Mabalin pa'y mat siguro dahil basit nga electric fan. Agawid akpay lang, tamangan wag subli da dya Dominic iti balay. Kit pagatapan na, saan na kamadanon. Sige, sir. Makamu akong dito eh. Agsubli akto intun madamdama, itulnog ko ay pagadalan. Agyaman naglangan, sir. Ngam, oray saan la kuman.
Amangan makita na tantumanan ni Papang. Namnamag nga agsubli ka. May isa ka negosyante. Katsana nga garami diti pa kay babay na. Agpada ta lalaki. Sanak nga alilawan. Anya talaga ti panggap mo itanak ko. Tapno mapukaw ti panagduadwam. Nawaya ka amang sapol iti anak mo iti balay ko. Ethel! Lumuwar ka kuma! Sumurot ka kanyak! Mailiw una yon ni nanang mukin ka! San ka ngagpukaw ta kababayin ka dagiti karoba? Ethel! Agparbeng ka kumala. Nawaya ka asumrek no di ka mamari. Nagasat ka, tamakatupulak pa'y. At data lang amin dito'y balayo. Nasaya tamom dayta. Tano sa anak ang makapagdepal. Papulis ka. Saan tumot nga tan ngagsubli ni Dominic nanang? Ngam oray umay tumanan. Saan na makita ni Ethel dito balay? Ngam numaduktala na anagulbot taken ko, anak. Kasanon, anak? Saan nga taapod no? Ti kunana ang mailiwan ti inanaken ko, anak. Saan tayo ang makasigurado nagsasaw na yetipod no? Ni Ethel ti pagdesisyonan ta. Itulnog na to ijay nangitarosam ken ko, anak. Agdalusag. Urayag ang makasangbat ta kasaritak to. Makamukay ti data. Sige, tulog kayo. Nasa nabaling nga inton aldawan na sumure ka kiti opisina. Nagkatangak pa'y kadagiti kasapulan na ijay. Kaasimag. No sabali nga taatao ti simbang bayan na. Sayang ti masakbayan na. Masirib pa'y matngaro. Sabay lakumat, tas anak ka makita ni Papang. Uray niya di pagpagkata. Tsakayatan ti agawid iti balay. Mabainak launa yan kada Sir Adelmo kan Nana Setes. Iturturot ko ti agpagpakaasi nga umakarak iti sabali nga universidad. Saan abaling agtrabaho ak iti negosyo na? Daytoy ti kagurak nga aramid mo, Dominic. Apay ayaan na ginom ka nga agmaneho. Dandanitan na idong paritay. Maluksawak la unay kaday di ad Dominic. Gapot abak nangan. Di ka lakat mabain Nagbidot ka laeng. Anya ko maaga po nga ilimang da ni Ethel. Anya ko mati maghanap da kan kwa na. Risa, balasangan ni Ethel. Napintas ti anak mo. Day taman pa nagmanehom ti asikaswam. Jakpay kayat ti matay. Agsublin tumat laeng dayjay a babae. May samot nga mindayay a babae. Saan kanton nga agsubli ijay amang riribok? Mangibabain ka. Di kakit din nagtrabaho na imbag. Ala, imay kayo matkayam nagdalos dito'y Lola Sedes. Nakababain pa'y kada kayon. Supay nga aramidam iti panagapom iti pagadalan. Nakaluto akpayan iti pangrabian ta. Ay, nakasaritang ka din ni Adelmo. Saan pa'y Lola? Imbagakan ko na itay bigatasan na ko nasukunan. Ado pa'y kiti pakakumikuman na Aldawan itay simrag iti trabaho na. Kompleto gaya man ti alikaman. Ayun gayam
Nagsubli ka din ni Papang? Wen, tapno mapnag, pinastrag me. Mailiw ka no una yan ni mamang mo. Saan apod no day ta Lola Sedes? Ijak mamati. Ululbudan na kayo lang. Agsaangit ka manon apo. Pasensya kayo lang mo. Agparangak lang kadagiti dadakkel ko. Nodan mabalin ko nga ipagpanakal kadakwada. Kat pagbabawian dati pa nangiro rumanda kanyak nga anak na. Girl, I need you. I need your love. Mababainak launay kada kayon, sir. Nagbali na kun adadagsin nyo. Saan mo panunutan dayta? Saan lang nga siksika titultulong tapno maaddan iti naranya ka masakbahin? Nalablabas ti ipapayo kanya. Uray kaskasano kat makatulong ak kumamat. Isa, palubusan na kumatumulong iti negosyo yo. Sige, sige. No, dalagi di panawin mo. Ngamdyak kaya ta makapikto dayta iti panagadol mo. Nasamsam iti bunga ti baligi no pagrigatan, sir. Talaga manakam ka. Sana nakaskas tao. Tamasirib ka. Gapo kadagit ti linakam ko kadagit ti dadakkel ko. Nagnakamak. Kasla sana nakapapati nga adanagan nakakasjay niya, sir. Saan nga taamarigatan ni Ethel kabayatan ti panagadan na? Agtrabaho pa iti kumpanya. Saan mo ta kanayon na? No, adala ang panahon na. Sa iti makaran na pagadalan, asidaglang iti pasdek ti negosyo. Itata na kaaka rin iti pagadalan. Saanen ang matuntunan dagiti dadakkel na. Saan matan ang nagsubli dayjay a Dominic. Sangkay baga ni Ethel. Agparang to kadagiti naganak king kuana. No, adda ni pagpanakal na. Nakaaron sa tigura na kadagiti dadakkel na. Diyak amo no anya ti adda ti panunot na. San tayo nga mo? No, adda ka po na no apay apimanaw iti balayda. Kaya't nati agsammakad iti bukod na akabalan na. Anya ka matan? Kanayon lakit din amasangpatan ka na bartag. Di mo pa yun masangot timang sukon kanyak. Di mo mo't kayat ngamin nga agmaniwak anabarta. Gaputadyak pa'y kayat ti matay. Anya ya ti pagkaskas taam. Di mo sa pa yan may yuno ti agtrabaho. Manon abigat ken malam aran rantaak ni Ethel iti pagadalan da. Saan ko nakita? Ang mga no nagsardengan nga agadal kat agrigrigatan. Isardeng mo ti aginom, nabartak kan. Ikanak man iti kwartam. Kurang pa'y tinainom ko. Manjak! Ibartak mo kit din ti pagrigrigatak. Inak manganan, mabisinak una yan. Ikanak mo ino saan? Ibatanak! Masaksakitanak! Talaga ang masakitan ka no sanak nga ikan iti kwartam. Anya! Arabisan kan. Pungut-pungutan ka, kayat mo, ha? Napangamit di Korea ni Sir Adelmo, Lola Sedes? Di sekretarya na tinakaibaga itay na panak di opisina na. Saan ka di ang nagpakadaken ka? Nabayag ka nung na di ka na pa ni di opisina.
Makumikuma kami iti pagadalan. Imbagak mat kan ko na dayta. Maawatan na nga ro, ti kasasaad mo. Ura ni Sir Adel mo, makumikumat. Da kailangan tim umay dito eh. Apay nga takas to di marikriknak. Kailiw kumatan ni Sir Adel mo. Adabay talungal daw ko diti Korea. Kumusta nga ta ni Ethel? Biniling ko na yung bag ni Nanang. Inrantak ti sana nagpakarakin ko na. Ngam, kaili ko matan. Kahit ko alabahan ang tiriknak. San kami na may parpang. Ang mga no. Awagak man kiti ni Nanang. Kumusta ni Ethel kinkwana? Hello, anak. Nakaawag ka man. Saan ka katipay nga agawid? San pa'y Nanang? Talupay ngal daw ko ditoy. Kumusta ni Ethel? Sarsarong karan yung madlaan? Wen, saan kagayam ang nagpakadakan ko, ana? Nabayag pa yan adi mo sinarungkaran iti pagnanaudan na. Kuha Nanang. Sige Nanang. Kastapay. Baliwak naman na iti umawag. Bye. No amo hila ko maalikliklikak. Anya nga tatimak ko na ta. Iti da ito'y amalikliknak. Simbangpot kayo gaya man manipot iji Korea, sir. Agyaman na kadagiti sarabo, ha. Inyawat kanyak ni Lola Sedes. Nagusto mo lang dagiti ginatang ko akawas mo. Basta naggapo ka na kayo, magastuhak. Ethel. Sir, apay akas namatan ti panangkita yung kanyak. Pakawan na ko ma. Saan ko marumbang da ito yung Amerikrik nakparakin ka? Ay, ayateng ka, Ethel. Simbangpot kayo gaya man manipot iji Korea, sir. Agyaman na kadagiti pasarabo yo, ha. Inyawan kanyak ni Lola Sedes. Nagusto mo lang dagiti ginatang ko akawas mo. Basta naggapo ka na kayo, magustuhak, sir. Ethel. Apay kas tamatan di panangkita yung kanyak. Pakawan na ko ma. Saan ko marumbang da ito yung Amerikrik nakparakin ka? Ay, ayateng ka. Sir, Kaguran na ka di. saan kayo kabaylan agurahan? Kaputa dakkal ti utang ko an imbag anagam kada kayo. Saan mo ko mapanunutan da ito? Pasensya kayo. Ngamtsak magawit ang ti panagarupos na kitiluwag. Itilagsit ngayon paidam dagiti dadagkal ko ti panang ipatagdagan niya. Da kayo tinangana itinagkaptudan da. Diyak naman na nalablabas pa'y kaya mapamatag ti kabailan yung ay paay kanyak. Ingkarigatak tinang liklikin ka. Tapno may wagsak ko tiriknak. Yak kahit na panunod na magungkunawayang ka. Pangasiyo, saan na ko mga adaywan? Diyak kabailan na saan kayo makita? Kaya't numasawan.
Apay lang ang maibaga no ay ayatan kayo mat. Ang kasi di pa nagkayat yung kanya. Saan na ko mga adaywan? Tapos sana ka masakitan. No mo ila ko masep atel mo. Numalakit ko dahi di damo. Nagkita ta. Agingay ti simmang bayak kada kayo kini Lola Setes. Tsak naman nakastoy ti pagtungpalan ti amin. Mabainak la iti bagik. Nga iti damo apa nagpudnoyo iti managayat yu kanyak. Kat aglo na kadagos ti panagayat yu. Nasaysayat may pudnok kada kayo dahi tinanang. Tapnusan kayo makmak lahat. Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta anak ko. Nagapo kiti pagnaadan ni Ethel. Yakot nalapdan ti riknak. Impudnok ti panakait ko kinkwana. Anya? Ti amok no saan mon ama panunot ti agayat pay. Ang apay ani Ethel pay. Amo ka babalawandak. Kasla anak mo ti kayarigan ti kinaadayo ti nagbaetan ti tawenyo. Inkarigata kaliklikan. Tapno malipatak winumayuagsak ko tirignak. Minsan ko akabalan na. Agayat ako nakingkwana. Kita lang at payso ti gasat. Ngumno da kayo tinaykari iti tunggal maysa. Saan munto kumaapagsangitan? Payo ako mata ni tikata ni Lola Setes. Naibaga nga ta ni Sir Atel mo ti panagaram ng kanyak. Ethel, nadlaw ko adi mo may perang dagiti matam kanya. Awan ti may limot ni Adel mo kanya. Lola Setes? Saan ko ang mababalaw ti anak ko, iti nagtumpalan ti kinasingid na ken ka. Nasingpet ken masirib ka. Maragsaka na, ka iti ka maudyanan na. Nariing manen ti puso na nga agayat. Mabainak launay kada kayo, Lola. Saan ka arumbang nga agbain kanyak, Ethel? Saan ka nasabsabali kanyak? Ang kakapsutak mata na nabigatan. Kasla guri-guranak. Idi pa lang rabi anariknak akasla. Nadagsan ti bakik. Kunak no nabanugak lang. Aldawon, bumangon ka. Anya ka matan Dominic. Di mo lang inayadan mat ngaylo ka tiridaw. Sa bumugkaw kaladagos. Kasano adyak makapungtot? Bigatan. Awan pa'y nakasagana a pamigitan. Agkakapsutak nga roon. Diyak ka ba lang ti bumangon. Agi papudot ka iti dano mapagkapim. Di mo lang kabaulanan nga ramidan. Masakit ka kunam. Makisinungbat ka mat. Kayat mo taarabasin ka, danga. Awan lat konsensya mo namang dangran kanyak. Kat makita mo ta masakitak. Anya lakit dinagas-gasat ko kan ka, Dominic. Girl, I need you. I need your love.
Amo ka na bandog kan. Iti panangunor tayo iti baybay. Agi na natapay lang dito eh. Sakpay amang grabe ita. Adelmo, kasla masimbalod pa lang titila ka mangawag itinagan mo. Gapot talakayak, paragin ka. Saan nga iti dayta? Dakal di pa nagraam ko kan ka. Mani po din naklunnak. Nakaragragsaka ko na. Yak namnamahan nga ito na. Saan ko pinanunot ti ba ititawan ta? Nasingpat ka. Maikari ka nga ayatan. Kat amok asaan nakto a pasakitan. Adagay mo kahit kung ipagaking ka. Sabay ko matamanukot kan. Kahit kung kasaltan. Anya? Kahit kung nagsimpati biyag ko. Bareng madanta itinak, ore may salang. Amom ti rapaap ko para iti masakpayak. Sana tubang dahi tayo tanyaman nga rapap mo. Ore agasawatan ton. Agadal ka. Palugudan ka amang tunoy iti kahit mo apang iturungan iti masakbayam. Agyaman aglaunay. Oo. Nagsangit ka man eh. Magkasangit ang ininlaw sa ragsak ko, Adelmo. Agyaman aglaunay iti panagayat kan panang tarabay mo kanyag. Iti panang gunot ko iti rapaap ko. Agyaman No nakapagtulag kayo lakit di anaimbag, saan nakasumupiat. Pakaragsakak launay, no mapanunutan ni Adelmo ti agsimpa Ethel. Nanang, agyaman ak tumaawat dakpana iti anak yo. Dayta, saan alula ti awag mo kin nanang? Ahawon kami nanang. Rugyan ming asikaswan dagiti masapul kan maisagana iti panagkasarmi. Kahit ko nagarbo ti kasarmi. Saan ko akit dawan tinagarbo a kasar, Adelmo? Baka anayan kanyak no naragsak ti panagdanata. Maminsan lamot ngagkasarta. Palubusa mo no anya ti kayat ni Adelmo balasang ko. Maminsan lang agkasar kayo, kat masapol anak kalalagi. Kano lang nga dimawat ka iti kwarta, Dominic? Siyak matlati kakasin nga trabaho. Amom anabayagan ana istambayak. Sikat ti ada kwartana. Igatang ko lang iti arak kan sigarilyo. Awan pa'y paggasolinak. Agbisyo ka pa'y laang katawan lang arudan trabaho. Di nakpa'y masangwa sukunan iti malam. Mangted ka no saan? Hoy, saan nakabugbog kawan? Di ka lamabain? Siyak ti babae, siyak ti magbibiyag kan ka? Dumawat ka pa'y laang iti pagbisyong kanyak. Anya ti kunam? Panak! Talaga karkarita na kanya. Umay ka! Dominic, ibatam ti boko! Masagsakita na klaunay! Luka! Anaranggas ka kanyak! Natangsit ka! Gaputasit ka ang trabaho! Nuan niya taimbaga! Tungpalanak! Mawatam! No dumawatak iti kwarta! Ikanak! Nakasagsakitan ti boko! Ibatan na ko man, Dominic! Maasyan ka kumakanyak! Tiyakmanan magawidan ti panagarubos na kitiluhat. Kapayatan ti panang bistrad ko iti trahi di potak. Sa magmamanulangan ng aldaw, agkasar kamin kinadal mo.
Kasla kaano lang di pa naglibas ko pimano ichipalay. Ngamita. Pagkikasara ko. Karbangak mo ti agragsak. Isa. Lading itaklaangan papang. Mamang. Saan nyo ang may matangan ti karagsakan apas at ti panagbiyak ko? Ito na ang araw na Kablaawan kayo itinaragsak a panagkasaryaw. Kinsapay kumatag tultuloy tinaragsak a panagdenayaw. Agyamang kami ti bendisyon nyo, nanang. Adelmo, nagado ti di maray iti panagkasarta. Talaga nga, impay-payso ni Adelmo ang nagarbo ti kasaryo. Di mo laan mo ti makisarita iti natanang. No dilawak ti panagbugkaw mo. Agungat ka. Di ka man. Nakarkaro ka pa'y. No di gapo ti kinaranggas mo iti anak ta. Saan na kumana panunot ti pimanaw? No manan atawan ti napalabas. Ipalagip mo pa'y laang dayta. Naungatak ka ni Ethel idi. Gaputa ti amok kat pa kay surwan na. Ngam nakus pagmatgayam. Amom no apay anabugkawak ni Ardon. Imbaga nakit din akasla ni Ethel tinalabsan na nagkasar. Anya, di na ko mainasitgan. No nagdardaras damot ka dagiti barkada na. Salimugan ka nun iti kotse dagiti nagkasar idi. Ti awanan bain a babae. Nakikasar adi na pa'y impakaammo ka data. No linaksid na tadadakkel na. Nabayag matan alinipat ko nga anak. Girl, I need you. I need your love. Uray saan ka kumapay abimmango no saan akabaalan ti bagay. Igan ka kumalaangan ti pamigat mo. Pasensya kayon, tasan kayo natulungan ang nagluto iti pamigatan, nanang. Saan mo a panunutan dayta? Annagam ti bagay. Marigata na kiti panagdadagsin ko. Kanayo na maululaw ha. Ay, naibaglakit din kaso magmamanaw lang aldawan. At turpusak ton. No saan mo akabalan? Di mo ipilit ti sumrag iti pagkadalan. Parang nasaya aton tirik na kington malam. Ado tinapatid nga si kaswag. Tapno matuloy matlang ti panagturpos ko. Awagan nak nga rutin ton naldaw. Titulnog ka. Uray makumiko makiti opisina. Kaya't ko nga nadan ti pagim. Tapno na salon at kayo iti anak ta. Inawagak ni Ethel Litail daw. Diyak ngamin mauray ngumawag kanya. Ngamasad nakasungsung-batan. Kapilitan na nagawid akon. Simrek adagos iti kwartuyo itay makapangal daw kami. Basit laang tinakan na. Talaga amarigatan sa iti panagsikog na. Ay, madanagan akmat. Diyak maawatan tirik na. Maragsakan na kamadanagan. Kasanungatan di ka sasaad na. Manangaasi ni Apo Diyos baro. Amom na anya ti pampanunutan. Nanang? Agpas ngay ka di ti asawam, adi na makita dagiti dadagkel na. Abusta saan na pinakaamuan ida idi nagkasar kayo. Numabalin. San na akay tapagsalitaan ti pamilya na?
Diya ka mo no anya talaga ti marikrik nana para kadakwada. Sang kakunana nga agparang tulaeng kadakwada, inton adda mabalin na nga ipagpanakkel. Saan na magawidan ti panagbagat ko? Mariknak. Dakkalan ti kimapsutan ti bagik. Managsakitak pa yan. Sapay lang saan nakamawatan ni Dominic. Naranggas no jak maikan iti kwarta. No saan lang ko mga pimanaw ni Ethel. Malagip ko ti panang babalaw kanyak ti katugang babae. Nakaro ak kano iti anak ko a babae. Nagbidotak ka di. Manipod iti naglibas a pimanaw. Awanan ti damag ko kankwana. Kablawang kay ti panagtusmos ma. Kamaod siya na. Nagunod ko matlang. Tinararapap ko pagtumpalan. Isagot ko dahi ti baligit kada kayo kininanang. No si imatang ko ti pamilya. Ala. San ka ngagsangit? Ala, mapantayo kit din. Nala, agawid tayo tapno makaina na kabalasan ko. Uwan adal mo. Uwan nanang. Mapantayon. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. Anya ka di mananaya ti pagpupungto tam Dominic. Dahil man nga ardon. Nalabsak ida nga agiinom iti store. Pinilit da ni siya nga ag-blow out. Tan nakapasa iti board exam iti kina-engineer. Awan lata ti pagnakman ti anak ta. Ti kapungtot ko. Di man laeng umapal kini siya Nabayag ko man anak katorpos no ingdaad na ti agadal. Kanayon ko abagbagaan. Ngam saan nakadengdenggan. Awan tinamnamaan ta iti daygay a lalaki. Isunto ko matipagsamak kadanta, inton lumakay ken bumaketan. Iyasawak sa langan kini Criselda. Aywan kayam. Nagbakasyon ka no. Balon samatan. Isu nga iyasawak langan ti anak takin kuana. Tabarang at damot namnamaan ta, amapan ijay Amerika. Adan na awat ko apakaam mo, adal mo. May saka dagiti nakapasa iti board exam. Kablawang ka. Nananay ka nga engineer. Hindi pa ilang katurturpos kung ada ko mapagtrabahuak. Nga masikugak matan. Kalpasan na makapagpasngay ka. Into na dan may sa atawan ti anak ta. Mabalin na palubusan kang agtrabaho. Tapno maaramat mo, tinadal mo. Agyaman naklaunay kan ka. Ngam no siyak lang ti masurot. Sana nanas ka nagtrabaho ka. Ngam ala. Pabusuyan ka amang tunoy itarapap mo. Dahil mo, kailan mo na nagsikal ka dyan ko. Ah, Agpas nga yaksan. Adan na awat ko pa ka mo, adal mo. May saka dagiti nakapasa iti board exam. kablawang ka. May isa ka ng engineer. Idi pa ilang katurturpos ko nga da ko mapagtrabahuak. Nga masikugak matan. Kalpasan na makapagpasngay ka. Into na dan may sa atawan di anak na.
mabalin na palubusan ka ng trabaho. Tapos mausap mo, tinatal mo. Agyaman naglaunay kan ka, ha? Ngayon no siya lang ti masurat. Saan na nas ka nagtrabaho kahit isabali akumpanya. Ngayon mo na. Pabusuyan ka amang tunoy itarapap mo. Adel mo, kailata nagsikal ti tiyan ko. Pas ngayak saan. Anyaya ti magsasaritaan yung agasawa, ta nakaragragsak kayo launay. Eden, apa yan? Nanang, agpas ngay san. Ipan ko iti ospital. Isaruno yung nagiti ka sa pulan, ti panagpas ngay na. Ay ko, ay nagsakit. Saan ka nga sa iti kastabalasan ko? Adal mo, magkatamon ti asawa mo. Marigatan launa yan, iti panagpasikal na. Itay pa'y ano isiragit ti delivery room ni Itel na nang. Di pa rin mo ti doktor. Ay, matanakan. Amang nun niya, ba't hindi na pasama kita asawa? Pagkalmaam-laam tirik na am adal mo. Damo na tagpas ngay. Saan akas ka rin na? Dahil dangon ti pagdanagak. Marigatan sa ngagpas ngay. Itay pa'y naisiragit ti delivery room. Kat nakakasiti lang na iti isiragda. Kas lagpakpakata pa yun. Gagangay laeng amakarit na iti panagdanag. Agdalag ka kiniapo Diyos. Umay ka, tagadoan nakamangi kararag iti pan nakaispaldag iti agina. Amang ano kilatarumar ti doktor nanang. Sige, siyaklat tangarudan ti agkararag iti chapel ti ospital. Diyos ko. Hindi ko mapaypayan ti asawa ka. Sapay lang ko matandorman makapagpas ngay. Tarabahin niyo kumaidang kagina. At lupay tarapap ti asawa ka kahit na agunodan. Madanagan launay ni Adelmo. Diyos ko, agpapakaasiak ka na kayo. Arabayan niyo kuman ni Ethel. Umuna na ito yung apo ko. Kad ipalubos yu kuma, amasirayan na tilawag. Manipod naglibas, apimanaw ni Ethel ije balayda. Saan na pa'y nakita ti pamilya na? Adu pa'y ti arapaap na akayat na agunudeng. Ti pagayatan nyo ti matungpal na po. Indagan nyo kuma ti kararag ko. Nagsapa ka na nagawid. Umay ka kumasukunan. Kasla na bambanog tilangam. Naong tanak iti amok, Dominic. Dandan nga minjak makapagtrabaho. Kan masansan amaladawak. Basad sadot kan samot nga minan ngagtrabaho. Jak kayat nga agsubang ta. Saan ta ngagsubang? No saan mong ipakat ti kinatangsit mo kanyak? Marik na ka bumakit akon. Kumapkapsutan ti bagik nga agtrabaho. Dandan ni aksamot tan matay. Panaglik na lang dahi ta bumakit kan. Awan pa'y apukom. Anya nga apu ko nga ibagbagam. Saan akabailan ni Ardon abyagan ti pamilyana? Ay, mga nukayat mo ti agluto ti pangrabiyanta. Aginanaak ko ma. Uston, baby. Saan ka nga agsangit? Adan ni mami. Anak ko. Oh. Abay nagsangit ka. Kunak no
Namataya ko na del mo. Ngam na si ti Diyos kanya. Panagliknag. Nananaya ko na babae. Kalpasan ti ado arigat ko anong ipas nga iti anak ta. Nakapsot ka payla ang balasang ko. Aginana ka payla. Kung dati doktor, agtalinad ka dito iti sumagmamanong aldaw. Nagsadang ba't gaya mong agsangsangit? Nakaturo ko. Normal ti panagpasngay mo. Isuan napakapsutan ka. Narigat kayam ti aganak nanang. Kalata na lagip ko ni mamang. Tsak maawatan dahil ang marikiriknag. Ethel, agsubli ka. Saan mo nga ipanaw ti apukok? Anak ko, pakawanan ako ma. Anak. Lisa! Abay! Agtagtagainap ka! Dominic. Tagtagainap lagayam. Anyaya tinaitagtagainap mo. Agsangsangit ka nga nagpukpukaw itinaganitin. Nagtagtagainap ko ni Ethel. Daw ba na maladaga? Kasta unay tiragsak ko kampay idi. Ngam panaw na ti maladaga. Nagsangsangit agad. Kat talagang impay-paysum ti agsangit. Italaang agsangit ak. Diyak maawatan tirik na Dominic. Kasla, makunkonsensya ak. Nagbidutak ka di iti panang tratok ka ni Ethel. Girl, I need you. I need your love. Mangput kagaya mon Ethel. Saan nakakadi nga inawagan ni Adel mo? Saan pa at simbangput? Saan mo nanang? Makumikom day jay. Day tati pagimbagan na no, tadan bukod ko alugan. Kat saanan ama sa pula sukunan nakpay. Oh, nakaturog gaya man ni Cheska. Saan nakada sinapsapol ti anak ko, nanang? Saan mo? Nasingput ti anak mo. Talon ti taon na. Naruwang nga ta nga itirabi ila ang amakita na ka. Agan anos kay kumaamangaywan iti anak ko ha, nanang. Di kagtanag. Planok ti mangala iti mangaywan kan kwa na. Uray saan ko man balasang ko. Pakaragsakak asyak ti mangaywan iti apukok. Da kayo ti makaam mo. Nang rabi ika kaday. Nalpasan nanang. Agan na naklabiit sakpay ngagdigusak. Apag isunto sumangpatmata ni Adel mo. Ada na pati kapag saritaan mi, maipanggapit ti trabaho. Ada nga min jaya kanya tidakil akumpanya di Sambales. Amang ano nangat nga ton di sweldo. Umadayo ka? Ad-addan ton, adi mo madinaan ni Cheska. Ay, day tangaro ti pampanunutek nanang. So, kaya't ko pagsaritaan mo na saya at ti amin kini Adel mo. Talaga ngay ayatan na kaunay ni Adel mo. Pinalubusan na kamakada yung agtrabaho. Maawatan na no niya ti kayat ko. Kapilitan nga agpuyat akmanan iti trabaho. Inton makasangpat ak inton bigat. Awagat ni Adel mo. Mailiwak mo tin kadakwada iti anak mi. Barang makasubli ak tumot lang iti lugar mi nga agtrabaho.
Ti panagsarita yo kini Ethel iti telepono anak ko. Nakaragragsak ka itay. Laat alimiday ka. Saan ka no matuloy ti panagawit ni Ethel, nanang? Diya ka mo no kasano, ngilawlawag kunto na ito, kinichis ka. Rumswan samat, hindi yo pagkinaawatan nga gasawa. Nasayat mo ti saritaan mi, nanang. Nagtulag kami anay bag. Manipod nagasawa kami. Awan pa iti san mi anag kinawatan. Madlaw ko. Sika, ti lalaki. Ngam ni Ethel sama ti mapatpaturay. Siya ngagpaiso ti padre ti pamilya. Ngam san na akay sa nanang. Siya kakanayon ti matungpal. Nayawag ti kinasingpet ken kinapakumbabam iti asawa. Nuapay nga mi na pinalubusam ng trabaho ijay. Gabutad da sadya iti trabaho na. Ken maawatak no anya ti arapap ti asawak. No pa'y mabalin asan nga agtrabaho ko ma. An-anwan na ti dakkel abalay. Idinto ang naglawa da ito'y abalay. Kun may sa ti anak yaw. Puno da ita. Sayang nga rod dasan mi na napasarunuan. May mayat kumamot lang no dalalaki ang anak mi. Tapno damat mang tawid iti apelyido. Saan pa'y anala daw ti amin anak ko? Kaubingan ti asawa. Day talag. Makumikum una iti trabaho na. At dantulad ta panagdin nami. Wen, jak po kawan tinamnamak nanan. Nya kamot ay Arisa. Makalaladot ka. Big-bigat na kay Dak. Dominic, saan ka ko mga agong-ungat? Amumat nga kakapsutak. Tunungkwan. Ipan ka ti ospital. Adon sa payan ti magastos mo iti panagpadoktor mo ngum iti gastusan dito'y balay. Diyak na yan makatrabaho. Agan-anos ka kuma. Naimbag kumaano ada pang namnamaam kini Ardon. Ngiman niya ti maganab mo iti dayjay. Di na may ulo ti agtrabaho. Ad damat anapat patag ti panagbisbisyo na. No daduma, mapampanunot ko ang madusdusak. Kaputasahan ka nagbalin anasaya at nga ina ka ni Ethel. Laglagi pumpay lahang dayjay abalasang mo. Manon titawon na idinaglibas api manaw. Mailiwak launay keng ka. Amok nga do ti pagkurkuranga kada kayo kinedjas ka. Aglalo ka nga asawa ka din mo. Kasaw ni ragsak ni Cheska nakakita ken ka. Ngam numamuan na talulangal daw ti bakasyon mo. Madismaya lakid di. Dakalan ti anak na. Makaawatan. Masirim kan manakam. Juan, dakkelan. Numabalin la kuma. Kahit ko amadaan tayo ti anak kalalaki. Maawatan ka. Uray, tadandanin maipatungpal ko ti arapaap ko. No kidawam tong agit katak iti trabaho, tapno tulungan kalangan iti negosyo, mabalin. Kabaalam ka di nga ramidin na ita. Amo ka na patagking ka ti profesyon mo. Adil mo, ada na patpatag ka na. Kat amok nga amom dayta. Girl, I need you. I need your love. Kita lang agpay so tibak na. Maaramid da amin akay kayat da.
Dakdakkel man ng dayjay maipatpatak dara balay. Ay, datao lang ng ti kakaasi. Rumigrigat ti panagbiag tayo. Ininto dagiti babaknang. Aglilinumbadang agpadakkel ka dagiti balay kan pas negosyo da. Naidumduma ti kinapintas kan kinadakkel dayjay nalabsak ang maipatpatak dara balay. Dakkel kano nga mintis fildo ti akin kukwa a chemical engineer. Dominic? Pay anay mayang ka? Lahat ang nagtimbayo ak iti pa nakalagip ko kini Ethel. Arapaap na idi ti agbalin a chemical engineer. Agar arapap kan sakit de. Agkapsutak madan. Maninday to'y amarikrik-nak. Ganda ni aksamatan matay. Sakbay na kuma. Makitag pa'y kuma ti anak ta. Kamaod dyanan na. Natungpal matlangan ti arapap ko, adal mo. Nalpasan ti arapap ko, dakkel abalay. Mabaling ko na tungpalan ti karik nga katakon iti trabaho. Maragsa ka na kamakamoy ti dayta. Ngem nakasagana ka ka din na mga sakripisyo iti profesyon mo. Napatpatag ti pamilyata. Jak sayangan ti gundaway ama ipariknak ti panangipatag ko kini Cheska. Jak kayat ama ipada kanya. Aging ka dita. San ka pa ila nga nakalipat? Wan kayam. Ada na pimpintas ama sapol ama amom adal mo. Agdatag sana. Ha? Oh, dahil tati kapintasan na damag. Sapay lang kumatalalaki daytan. Nakuna ni Adel mo, adi mo kabaalan ti bumangon. Iso nga, inyegan ka iti pamikat mo. Agyaman naklaunay nanang. Narigata na ka talaga iti daytoy apa nagsikog ko. Annadam ti bagay balasang ko. Ngayon ba, nagikat ka iti trabaho. Wan nga rod. Amo yun nanang. Dayawag ti kinapigsayo pay laang kat manon ti tawan nyo. Day tamat launay ti pagyamanak. Sa anak amasaksakit. Kat dagiti dadakkel mo nga ta. Nanang, Manon ti tawan ni Cheska. Agdadagsin ka manen. Saan pa'y nga amo, dagiti dadakkel mo, nga ada apo ko daken ka. Dandanin makalawas mo dito ospital, Risa. Awan pa'y simayatan ti riknam. Amang ano saan ako nga agbayag, Dominic. Nakapsutak unay yan. Ngamsakbay ko mamatayak. Makitakbay ko man ni Ethel. Ako nagbidot ag pagbababawiyak dagiti impalakam ko iti anak kita. Saan ka ngagsangit? Makapadakas iti kasasaan mo. Pangaasim sa pulam ko man ti anak ta. Sa dino ko matipang sa pulakin ko, ana. Ni Ardon. Manipod inyag ka dito yung ospital. Saan pa'y anagawit? Day tapay ti maisa pagladlading itak, Dominic. Mabit lang. Sungbatak na ito yung mawawag. Hello? Anya ti kunam? Saan?
Sige, bye! Kasano ti panang ibagak iti asawa ang napaltugan ni Ardon. Apay akas ta tila nga masimbangpot adel mo. Kasla madandanagan ka. Nanang, kasanong ibagak na ito iti asawa? Amang o makapadagas iti panagsikog na. Apay, anya day Ah. gentle mo. Ha? Muarin iti kwarto yu ti asawa. Ibagaking ka na ito eh. Gamsan ka kumaamak-maklaat. Ah. Napaltugan ni Ardon. Anya? Adel mo. Agpala sa klabit, Adel mo. Inta kita ni ti hospital ti kapsat ko. Aging kaita. Saan pa yan nagbaliw? Mamang, anya tinapasamak yun. Kakutong kayon. Sika ka din nga agpaiso anak ko. Agyaman tanakita ka pa'y sakbay amataya. Nasabat ko idaki ni Adel mo iti pasilyo. Nadamag da kano ti pan nakapaltog ti kabsat na. Da kayo gayam ti nagasawa. Papang, kawanan da ko ma. Nagulbutak iti kada kayo. Maawatak na apay nginaramid mo dayay. Anak ko, agikarkaro akon. Gapo iti kinaranggas ko idikan ka. Sapay ko mata mapakawanak. Sabay amataya. Saan? Di kayang suwiti kasta, mamang. Pagasan kayo. Nakaragragsak ni Jessica makisarsarita kini Lola na. Kabayatan ti panagubba na kini Bibi. Oh, mamang, kumusta ti marikrik nayo? Sumaysaya at madlangan tirik na kadel mo. Nagdakkel to'y balayo. Ha? Dahil to'y kayam ti ibagbaga idi ni Dominic analabsan na idi mapatpatak derpay. Mamang, dakay ti kapunan no apay a pinatakder ko dahi ti abalay. Isagot ko kada kayo kini papang. Ko, pakawanan na ko ma. Ako ka naglablabasak. Tiambok no pa kay suruam. Nagbidutak gayam. Di kayag sangitan. Ay na. Maragsakan kay kidi mo, mang. Iti kaano man. Diyak pinanunutin ang balas kada kayo, mamang. Patpat din kayo unay kini papang. No pa'y pimanaw kita din nayo. Ingkari kiti bagik nga agsubli akto inton addan mabalin ko nga ipagpanakal. Agyaman ak. Tayong palubos ni Apo Diyos nga agbihagak pa eh. Tapno aturek dagiti bindot ko. Agyaman na kada kayo, mamang. Pimanaw iti silong yo. Tapno birugag ti pagreksakak. Ngam, pasat na kayo ti amin nga harapaap ko. Na kayo kinipapang. Patpatgan kayo na. Girl, I need you. I need your love.